Kublai pi parlok boro hakajing shisha ya kani ka film kanong rem ngilamut ban penkut no menta kasing thok ding tang ba namar ba ka film kaya iyo palat utrai biju la kerpat ingi ban bu biang sashtayo kata kalong nadu arp sauterek hadu live hoterek. Wow, sashtayo un penibiang ya ka film kanong rem. Tesakway ng kuwa ng IP ki paralok namar ba kani ka film kanong rem ba kalayo nong pelat te nakaliang juga producer ngamsim benur syu wat ban pen free haka art pendur terek kandai baji step. Wow, Kublai Shibun, producer The Hot Temper, berpilih history. Haki film kasih, kan ada banyak pen free. Kisah leer kamar yang kipan sawa da kisar batiang hato utoni na bentajong pi empat long mo babiang empat long batuet bentem gaita pi haban sya practice ra hagi balanang bentem nadu menta kasih thok ding ya kani ka film kanong rem yin pin ino tang lai shu hakapor khatwe steng step bar baji no phaisngi barbasan baji email afun chi phone nga to shim am ngan ongkum na padi ong ya i ba menta kami pinsa. Wow, berkait pinilit pej. Stang tayo. Lata film lit pej. Mentak tayo. Pinsa do. Wow. dom bai pi ben bai convention last night we won the competition.